سررای جێبەجێکردنا پروژه استراتیجی آوا ئامێدیە ئەوێ لە ناحیا دێرەلوکێ هاتیە جێبەجێکردن لێ هاوڵاتیان دەڤەرێ گازنداوێ چەندێت کەنک و تانها وەک پێتەوی ئاریشە ئاوێ نەهاتیە چارەسەرکردن کو چەندین جاران گیر و گرف دگەهاندنا تورên ئاوێدا پەیدا دەبیت. ئەجبەر هەندێ هاوڵاتیان دەڤەرێ دەخوازن حکوومەتە هەرێما کوردستانê زێدەتر چاودێرییا vî projeyê bike da ku ارîşa avê peyda nebît. تا پروژه آوا آمدیه پروژه استراتژی آمدیه سال 2011 به ناحیه دیرالوک دست بکریه و پاره که مازن یعنی میلیون ها دلار یلی خرج کری و اف پروژه وقت پیوست خدمت داوری نکریه گلک جهازی یه چویش ناف گندارا و ناف کمالگارا چوی هشت اف گنده جه به آون و هر نوکشی گله مشکلی ده هن عطالت هن ای و گله که ماسیا آوه یال منطقه ما هی تایبت آمدیه شلازه و را دیرالوکی و کمالگیر مول کانه و قدش و منطقه یعنی آف درستای نگشت یا همی عرضه به جایی ویدارین شکمده که اف پروژه توسط استراتژی بینه چکرن گوب شبکه لا مراقبه یعنی چافداری سر هبیتن دابشین درستایی کاری پروژه برای چی تو آوه درستایی بخل که دورما داویم بکاتن. وسیا بای هاي وقت بأوما گلا خبوش بون يعني هاروتود ساعات كي دو ساعات تود بس بشتي تسليم حكمتك كين أما تقريبا أسبوع كدو أسبوع بيشك كم أوفما تدا محتل بينجي ونكافا قالك مشروع شيء بيتشكين بوريد بين بس أوفنا بينا أما هندا جندن أوفونو شيء فقير أو شيء محتل بجد عروجة كده بين والله في تاريخ صوتي جا كي والله قوسينا والله جا كده بين كاسوينا كهربينا بجام حس كان حكمته ما يعني گوزب دانه كهرباء بو باندوبشن اوج ما اوه بين جبووان آریشین دکەونە لە هەمبەر گەهاندنا ئاوا پروژه استراتیجی ji bo hindê ارîşa hawlatiyan çare bibît ka eger çine mexwaz daxuyaniya rêveberiya ava Amêdiyê werbigirîn lê amade nebûn çi daxuyaniya bidin. Cêbecêkirina vî projeyê mebest pê ew bûye av bû sercem deverê bihête rêkeşan lê tanha çendîn komalgeh û gundên deverê dibê behrin ji gihandina tûra avê ji projê stratîjî. Dildar Arif, Kursat News li nahiya Dêrelûk.